muri 2017 n'Imana yatimbwira ngo irambwira ngo Samuel ngiye kwambika. Shimira Imana cyane hari umupapa yitwa François n'umupapa n'umwanda musengera mpanda musenga n'umuntu wa mbere yatangwa kungurira n'umuntu wa mbere yacangura telefone yanguraga telefone icyo gihe cyose wari uri iyo myaka 5 yose nta telefone nari mfite kaje narigeze gutunga telefone zumbe 50 zumbe 80 icyo gihe twagana n'abakobwa mfite telefone ngo yari umuntu wari umuntu akomeye cyane ariko maze kuba muri iryo shuri ry'Imana nta telefone nari mfite namaze imyaka 5 ata telefone mfite noneho rero niwe yanguriraga telefone buto bwitwa Tekeni ahita akangurira noneho ahita nanyambika akangurira n'impuzu n'umuntu wa mbere yatanguye kungurira impuzu mushikanje ahita aronka udufaranga dukenewe nyene angura ipantaro zibiri ndetse angurira no mu papa angurira ipantaro zibiri angurira n'imipira ibiri amana ku telefone ntangura kwambara ntangura kwambara jeyo mbona bambonye wambaye isenga kajya gasengera ikera akajya kagwa 2000 numva ndyohewe cyane kuko none ko bidashoboka mbonye umpezaga 3000 2000 numva bikomeye cyane ikene naco muri 2017 n'Imana tegutiranduza gato hari umupapa nagiye gusengera Imana itanga urutonde ati nzo harari iminsi 2 abazanyumva bazava batwe umupapa yagiye kumusengera arambwira kuko yari umuntu afite amafaranga yarafite n'inzu nziza irimo amakaro nkuko nguko noneho rero ahita arambwira ngo guzagira nguze zo kudusengera Imana itanga urutonde kunzo iyo nzo isengera iminsi 2 kandi ari n'ibintu nzakora muri Prof mu munsi wa nyuma bitasenganye ndaza kumusengera sanga yanteguriye igitanda yewe umva sanga yanteguriye igitanda hariho amashuka imatera uko jone namenyeye ntajyama ku matera hareze imyaka 5 ntajyama ku matera iyo matera rero numva nyene kuko harageze igihe cyose ikintu cyose ndagikora ari kumbajeje Imana birakunda ko njyama ku matera Yesu Imana byose n'igi Imana yakubwira byose ntabwo Imana yakubwira byose Imana ikicecekera cyo ngati wapi ntabwo njyama ku matera abandi nace nijyamira hasi icyo natuye gusa natoye ishuka ko namenye cyo nijyamira hasi ubwo nukuvuga wabonye na matora yego ntiwaryama kuri matora ufata ishuka nijyamira hasi hano no hatari n'umusambi cyangwa najyamye ku makaro kwinzu y'inzu nama y'amakara mitende irara umunsi wa mbere ntabwo babimenye umunsi ugira kabiri niho bageze ku niho haje mu mamarugurura yuguruye bukeye icyo gagatiro kari kantwara acasanga najyamye hasi acayifata ku matama ndanumva aranje ngo umukozi w'Imana kwiki wajyamye hasi ngati Imana ntabwo yabinyemereye nabwo ikomeye Hana yanshimwe mu ngabire zawe ngo murazikomeye terabire ariko si kubera Imana yabinyangiye numva mu mutima yuko je bitankundira yego ukuntu uvuga wumvaga ko bitagukwiriye ntabwo je byari binkwiriye kuko kuryama ku gitanda cyangwa kuri iyo matora ejo usubira ukaryama nkajyama hasi ntabwo jewe wumvaga ko nyine wowe bitagize ntabwo je byangira cyane kuko nabona umenga nese nero najyama ku matasi umunsi umwe Amare bimaze kumera uko rero Imana niyo yatimbwira ngo iramwe ngo Samuel nzakubwira umuntu akomeye naje ngo none bizacaye kumwe ngo uzagira umuntu akomeye bizacaye byo byose ndabibura hama rero noneho rero ninatemba umuntu rero Imana itangura kunkuza irankuza umuntu atanguye kumenyekana je natanguye kwigurira impuzu muri 2018 Imana irankoresha ico gihe kandi kanarasengera n'abantu guhera muri 2016 gushika muri 2018 narasengera n'abantu abantu nkabasengera kandi byabo bigashika umva je naguhanura ikintu cyamara iminsi 2 kaba gishitse n'ubu benda gusenga nyiza by'ukuri Imana iminsi gashika naragusengera bikatabishika nagusengera bikatabishika ariko Imana ifata imitima yabo irari nayo gomwe hani umuntu yigeze kunefona arambwira ngo umukozi Imana nguzi yuko nibagiye nibagiye uko amafaranga y'itike nava mu gisagara cya Bujumbura nava mu Kanyosha aho nabo nkashika ku magara ngiye ku musozi n'amaguru ugafata amasaha nafata amasaha n'umunsi wose amasaha 12 ugenda n'amaguru
narigeze no kuva i Bujumbura gushika mu Rumonge n'amaguru amasaha 28 navuye mu Ruziba saa moya shika mu Rumonge saa 3 z'ijoro navuye mu Bujumbura saa moya zuzuye shika mu Rumonge saa 3 z'ijoro saa moya z'ijoro yego nta kure cyane icyo cyose nagena gusengera abantu nkava noneho kuva muri ville no gushika aho nari mbaye mu Ruziba n'ahantu byo byabona ko ari amazi byari binyoye cyane hano hose ntagera n'amaguru none Imana ikamwa ngo nagera guse mu Mana nanjye uzangira ryari nanjye ryari uzagenda ugira neza ryari Imana ikamwa ngo we nzagutabara maze nkorera naba mu gasuzuguro cyane ahantu nari mbaye bakansuzugura cyane bakanuka ibyo sinigwa ndabitinda umva ko nabandi mu ishuri urumva rero maze muri 2018 natangwa ku muntu rero ntangwa kugira ntangura kwamamara shima Imana cyane hari umuntu nasengeye n'Imana citangwa kugira kugurura inzira Imana itangwa kugura inzira rero naho umuntu nasengeye ntabwo ndamuvuga naho nyene n'umuntu aba mukinanira turuha umuntu asengeye naho nyene n'umugwiza atunga komeye cyane ari baba ninakotse ku telefone za kwakwereka umuntu asengeye cyane niwe yampaye mugabo ushize yangaho hari umuntu yanguriye ikoti ivuye mu Buganda ariyo ya John abantu benshi barayizi namande ifoto zamu iyo ikoti bamwe ndayitanga nabwo nzapfa ndayitanze nubwo ubu ufite amakoti menshi hako nabwo nzapfa ndayitanze uwo muntu niyo yamaye ikoti arayima nk'ingado amanishati amanikirato arabima ibyo nagenda avuga nk'ubutumwa byo bimaze kuba nka nifollow ibyo nagenda avuga ubutumwa yego ariko uwo muntu rero ni uwo muntu nasengeye yaramaze amezi 5 ari mu bitaro arimo cya bombone ndamusengera Imana yamwe ngo nzagusengerera ngiye gukora ikintu gikomeye cyane ngiye kukuduza hejuru noneho rero nje nasengera uwo muntu rero kuko nimaze gusenga abantu benshi cyane kete simu yiwanje irimwe abantu 1000 sengera abantu benshi cyane numva izo ntara zose nabo tuzaduramwe n'abantu sengera ariko nta muntu umwe bwameza ge bose imitima yabo yayikumije tumaze kumera uko ngukorera niho rero nace sengera uwo muntu ndamusengera iminsi 3 ubwo nyene ahitarakira umunsi mbere ugira gatatu bahise bataha abantu bose basubye ati kibabera nk'igitanga naje byaranangaje hari ibintu Imana yankoresha Imana ikankoresha nkamuna yuko bitangaje Imana ibintu icyo bikoreje mugabe ikankoresha nyene ndi n'umukene ninagiye ndetse abantu nyene Imana ikoresha ngo bitangaza ntibanampezagire ndetse nkagera n'amaguru no kungabura ntibanangaburire ariko mba muri yo numva rero amarero bimaze kumera uko nguko rero niho naciye fata umwanya wo gusenga uwo mupapa rero uwo mupapa namusengeye iminsi 3 ahita arambwira ngo ese Samuel arambwira ngo nta muntu n'ukwe bwasengere ameze uko arambwira ngo Samuel Imana arambwira ngo Samuel rero ubungiye ukwiye kuri abantu bazi baguhezagira nuko rero Imana rero muri 2018 n'Imana naho nyene ntabwo bamezagira cyane 2018 nawo nyene ndaba mu ishuri gatonyi ariko byagize kuba Imana itango gukura mu bugara bwa buke muri 2019 reno nibwo yatangiye kurekura ni Imana yatangiye kundekura ubundi bwo je sinanemereye no kwaka amafaranga umuntu ngo mpitike kuko nagena n'amaguru nakubwira ngo ati ndaje nkahitanza ntabwo nigera naka amafaranga umuntu kuko Imana yarambugije kugeza ngo uko rero aho shinagena n'amaguru ariko 2019 neza n'Imana irambwira ngo Samuel ngiye kugukoresha kandi uzamunyankomezi kandi uwo mafaranga wazoza baguha uzoze uzuyakira nta kibazo none rero nazasengera uwo muntu maze kumusengera ahita arambwira ngo Samuel uzoze hano amaze gutaha ndagenda yampaye amafaranga Nimwe mmenye yuko Imana yari Imana y'inyankomezi Imana ishobora byose yampaye amafaranga ibintu bingana amajana 2 wari umaze igihe kingana iwe akimaye amafaranga nabwo ati none nayi wanje ati yego nayi wawe byabaye nka wa munsi nagena kurara ku matarika kivuga ati ahubwo hava mbwira ngo cyangwa nayamwivye shitse mu arambwira nayi wawe ngo yesa kumugisha ngo warasengeye umwami yesa kugire neza akiyamara ryo numva
nashitse muhira namenye ko ari nyene nazihara ndaro za 10 gusa kaye zarimwe nashaka naratambye numva umunezero teta nubwo ngo Mana iki kintu ukoze kiraneze cyane ikintu nahise nza kugura imate niki kintu cyane ndahise nza kugura imatera numva naryohewe cyane nza kugura imatera y'ibihumbi 180 cyangura n'imatera cyangura n'amashuka ngo ndaguze amashuka y'ibihumbi 200 nguze n'ishuka cyangura n'imyenda natangwa kuza ndambara neza rero ntakoza n'isabika rero urumva rero nkumva yuko imatera umva ko natangwe kuryama ku matera muri 2019 natangwe kuryama ku matera nibwo najyama ikirago n'umugenzi wanje ikirago numva ndagikunze urumva niyo mpamvu niyo mbonye ikirago ahantu hose magene ntabwo ngena nakira kwibirato bitandagikura none Imana yambwa ngumva nubwo nabwire neza ikama gasopo uzasubira kubindi ikama gasopo ntuzomera nk'abandi bakoze Imana ngo binjyaye metere ndamera uko nguko hama kubera muri 2019 rero Imana itingirira neza rero irangira neza itangura rero kuziranyambika wa muntu rero aca mbere igisubizo umwe ndasengera uko yafite n'abagenzi ahita abwira n'abandi anyoresha abandi ndafite umukozi Imana senga nuko mitarengirane bitambaho nyene ntango yo kuzanamenyana n'abantu ndahezagira rero Imana ritangwa kuziramezagira ndava muri ya shuri noneho ndagira yuko mva mu nzu yiwanje nza gupanga inzu yiwanje ko namaze kubona amafaranga aho ngaho none wahise wari waguze matora waguze amashuka wabonye n'imyenda n'andi mafaranga wabonye tujya gupanga mitenza gupanga ndabwira mushikanje iti Imana yishyuye na bofu mushikanje nyine Imana yugura inzira nabonye ndabasengera Imana yugura inzira bitangirane rero nabo bameze neza ubu nabo nyine bameze neza rero Imana yugura inzira mitenza gupanga inzu yiwanje napanza akazu gatonyi k'inzu k'icyumba kimwe gusa ubwo naga mu Rwanda tubita agashambure chambrette natwe yabita chambrette panga chambrette iyo nkayirimbe 25 ibihumbi 25 mu marundi mu manyarwanda ni 2000 ni 2000 noneho remaze kumera uko rero Imana ikomeza inteze imbere rero nashaka kubabwa ngo burya iyi Imana iguteje imbere niyo mpamvu abantu benshi Imana idasohoka ibahezagira cyane kuko Imana iguhezagira cyane no gusengerera abantu gusenga bita bigabanuka uko nasenga muri ico gihe ubu siko gusenga kuko ico gihe cyoco ukwezi kwahera ndiye kabiri gusa cyane gatatu kuko